اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. آیت اقدس حق درود السلام درود رحمت درود عظمت درود برکات سارنی انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین بالخصوص یہ امت کے سردار و سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اطراف و اکنافو پیٹھ دور دراز علاقہ جاتو پیٹھ جامع اہل حدیث شیر باغ اندر آز شبس اندر حاضر امید آز کر سوین تمام حاجات روا پروردگار آز کر سوین تمام دعا قبول پروردگار آز دی ضرور سانی نائی تار آز کر ایسے ہمو تو غمو نش آزاد آز کر مصیبتو نش آزاد آز کر پریشانیوں نش آزاد آز کر اندر من مرزن اندری شفا آز کر نبری من مرزن نبری شفا آز کر بے اولادن اولاد صالح آتا آز کت روزگار آتا آز کر سانن کبیرہ گناہن مغفرت صغیرہ گناہن مغفرت آز کر سانن عابن پرد پوشی آز یسی حاجت تستروا آز یسی حاجت تستروا پروردگارا آز سارنی ہی زنایتار آز امت چنایتار آز فلسطین چنایتار آز کشیر ہی زنایتار مال پنی فضل ست مالا مال کیا آز سرات بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصا اخ ناو پیو یت رٲژ قدر امی موجود گوبرو واز چھُ ؤریَس بوزن تھوڑا کینٛہہ کرو یت رٲژ متعلق تو بیٚیہِ کرو زیادٕ زارٕ پارے رب سٕنٛدِ دربار فرماون اس رٲژ منٛز چھُ رویہِ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ تیٖتۍ ملک گژھن نٲزِل ییٖتیٛاہ ذرات چھِ رویہِ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ ییٖتیٛاہ ذرات چھِ ییٖتیٛاہ پارٹِکلز چھِ ییٖتیٛاہ ملک چھِ نٲزِل گژھن بحُکمِ رۄب أسۍ چھِ رٲژ منٛز رویہِ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ یِمن قیادت چھُ آسان کران یمن سیادت چھُ آسان کرن یمن پیشوٲیی چھُ آسان کرن یہند زیُٹھ چھُ مقرر کرنہٕ آمُت جبریل علیہ السلام جبریل علیہ اڑین روایتن اندر یم ملک چھِ کرن مومنینن سۭتۍ مصافہ یم چھِ کرن مسلمانن سۭتۍ مصافہ اڑین روایتن اندر یم چھِ کرن پانہٕ ؤنۍ مصافہ یم چھِ کرن پانہٕ ؤنۍ مصافہ اور یتھ رٲژ اندر چھُ شر یِوان دوٗر کرُن یتھ رٲژ اندر چھُ خٲرٕے خٲر نٲزِل کرن ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ یہ کوتام چھُ آسان سلامن ہی حتی مطلع یہ خٲر برابر طلوع فجرس تام پنن بندن تو بندین عطا کرن ذات پاک حضرت اللہ شر نش تھاون محفوظ
پروردگارہ ہمیشہ تھاون یہ قوم شر نش محفوظ، سن گر شر نش محفوظ، سن جوان شر نش محفوظ، سن بزرگ شر نش محفوظ، سان ماجہ کور شر نش محفوظ، آمین یا رب العالمین۔ اوے فرموخ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، بیچو ونن تہند رب، بیچو ونن دپن چھو ادعونی، مے بنیو منگن وول، مے بنیو زارہ پار کرن وول، استجب لکم تہند زارہ پار شو قبول کرن، تہند دعا چھو قبول کرن، تہند یم ساری آرزو چھو پور کرن تہند پروردگار، یہ کینسا توی منگن چھو تیو سوری کریو قبول پروردگار۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وان حضرت من میانی عبادت نشم تکبر کرن، یتش عبادت مراد یم میں منگن نش تکبر کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ زیادہ جو منگ کرن در دربار حضرت اللہ، کیا زیچ اقوی ذات مبارک یسونن من لم یسأل اللہ یغضب علی، رب فرماون یسن میں منگن وول بنن، یسن پنن دامن میان دربار پھہلاون وول بنن، یسن میانس دربار اندر پنن اتھ دراز کرن وول بنن، یسن میان دربار حاجات تراون وول بنن، یسن میان دربار پنن مسائل ہتھ ین وول چھ بنن، تمس چھُ گژھن غضبناک پروردگار، تمس چھُ گژھن ناراض ذات پاک حضرت اللہ۔ پروردگار یہ جماعت سے آمس منگ کرنے چانے دربار، آج یہ کینس اس منگوئی تی کرزی پنی دربار قبول، آج کرزی سارنی مسلمانن ہن جائز حاجات روا، آج شی آمد بیمار، آج کرزی بیمارن شفائی کاملاتا، آج شی آمد لاچار، آج کرزی لاچارن لاچارگی، آج شی آمد غریب، آج کرزی غریبن غربت، آج شی آمد قرضدار، آج کرزی سونس قرضس نخوت، آج شی آمد بے اولاد، آج کرزی تمام بے اولاد اولاد صالحاتا، اشد سوز متم بنائی زخنیخت پرہزگار، آمین یا رب العالمین۔ کیا لیس شیئن اکرم علی اللہ من الدعاء، میانیو امتیو فرماون محمد رسول اللہ، میانیو امتیو کہن چیز چھو تیوتا ٹوٹ پروردگارس، تمام چیزوں من چھو ٹوٹ پروردگارس، یل تو دعا شو منگن تسن دربار، یل تو پنی ات چھو دراز کرن تسن دربار، یہ تہد منگن چھو سٹھا ٹوٹ ذات پاک حضرت اللہ۔ رب فرماون بشس قدرت تھاون وول، رب فرماون بشس طاقت تھاون وول، رب فرماون بشس رحمت خزان تھاون وول، رب فرماون بشس مغفرت خزان تھاون وول، رب فرماون بشس خور برکت خزان تھاون وول۔ لہذا ازیو میان دربار بنن منگن وول، میان دربار بنن سائل، میان دربار بنن گداگر، میان دربار بنن بیچن وول۔ طویل حدیث مبارک مسلم شریف کے حوالہ، البتہ جملہ کرب تمک پیش، یہ حدیث قدسی، راوی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماون فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب ہسا شوانن، کیا شوانن؟ یا عبادی، اے میانیو بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، میانیو بندو، میانیو بندیو، ژوٗرمہِ شبس من جامع اہل حدیثس من حاضری دن والو،
باقی مساجدن من شب بیدار روزن والو قیام اللیل کرن والو رکوع کرن والو سجد کرن والو تلاوت کرن والو دعا کرن والو اعتکاف کرن والو منگ منگ کرن والو تو ساری چھو مین بند تو ساری چھو مین مگر تو کیا دلیل تخطئون باللیل والنہار تو یا شو غلط گژھن بتقاضی بشر تو یا شو غلط گژھن دہلی تہ غلط گژھن روتلی تہ غلط گژھن بتقاضی بشر تو چھو بچنچ کوشش کرن امہ باوجود چھو تو دہس اندر سٹھا خطا گژھن روتلی اندر سٹھا خطا گژھن ونی وانا اغفر الذنوب جميعا مگر رب چھسو تہندن تمام گناہن مغفرت کرن وول رب چھسو تہندن تمام گناہن مغفرت کرن وول ون کیا کریو آز فاستغفرونی اغفر لکم آز بنزو میانہ دربار معافی منگن وول آز بنزو میانہ دربار معافی منگن وول آز کرو تہندین گناہن مغفرت پروردگار یت جماعت کر مغفرت سانن والدین کر مغفرت ونن والن کر مغفرت بودن والن کر مغفرت اس منگو کرزم مغفرت کہ ہما گچی کم سکرزم مغفرت کہ ہما گچی کم سٹھاون مید چانے رہا مت چھم سٹھاون مید چانے رہا مت چھم ژے کوٚرُتھ بیان اے ربا ژے کوٚرُتھ پننس کلام مبین اندر بیان قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم وانحظ تمن یمو پنن پانن سچی ظلم کورمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو 10 ورین خطا کرمت یمن 20 ورین گناہ کرمت یمو 30 ورین نافرمانی کرمت یم دہلی بنیمت نافرمان یم روتلی بنیمت نافرمان وان حض یمن سارنی خطا کارن وان حض یمن سارنی گناہ گارن میانی طرف شش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شش کچ لا تقنطو من رحمت اللہ موگسیو ناو امید اللہ بدرگو برتر سند رحمت نش ان اللہ یغفر الذنوب جميعا گناہ گارو عیب دارو کمزورو تہندن تمام گناہن چھ مغفرت کرن وول پروردگار 4 نقط تھیو تو یاد گبر میں عزیز میں شفیق میں ماج میان کوڑی میان بزرگ میں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بے شک تہندن تمام گناہن مغفرت کرن وول پروردگار 4 نقط کر علماء بیان کیا رب کرو ساری گناہ معاف گڈنک نقط یم تو گناہ چھو گئی لکٹ گناہ چھا بڑ گناہ چھا صغیرہ گناہ چھا یا کبیرہ گناہ چھا اگر تو آز آئیو پوز توبہ کرنے اگر تو آز آئیو پوز معافی منگنے اگر تو آز آئیو پوز وعد کرنے آئند کرنا بو گناہ تیلی یم تو گناہ ونک تام چھو تمن سارنی گناہن کرو مغفرت پروردگار صرف اگر کنسی ہند حق آسی چھونمت تمس حقدارس حق دن واپس اگر کنسی زمین ٹکر آسی کھومت
اگر کٲنٛسہِ رۄپیَس 10,000 آسن کھیٚمٕتۍ اگر کٲنٛسہِ ہُنٛد حق آسہِ کھیوٚمُت حقدارس حق دیُن واپس پروردگار ونن بہٕ کرہو تمام گۄنہن مغفرت نمبر 1 نمبر 2 بہٕ کرہو سارنٕے گۄناہگارن معاف یم چھِ تہٕ تِم لۄکٕٹۍ گۄناہگار چھا بٔڑۍ گۄناہگار چھا اکھ کرہو سٲری گۄناہ معاف بیٚیہِ کرہو سارنٕے گۄناہگارن معاف گٔے 2 نۄقطہٕ ترٛیٚیِم نۄقطہٕ تہِ تھٲیِو یاد بہٕ کرہو ہر ساتس اندر معاف بہٕ کرہو ہر وقتس اندر معاف تُہۍ دۄہلہِ بٔنۍتو منگن وٲلۍ تُہۍ روتلہِ بٔنۍتو منگن وٲلۍ در دربارِ حضرت اللہ جل شانہ گٔے 3 نۄقطہٕ ژوٗرِم نۄقطہٕ تہِ تھٲیِو یاد بہٕ تھاوہو یوٚتام زوٗ واتہِ وۄنۍ ہِڑِ وٲلِس تام مالم یگر گر چھِ حدیثٕکۍ الفاظ گوٚبرو یاد ہسا مالم یگر گر یوٚتتھ تام تُہۍ زوٗ واتہِ ہٹِس تام اگر اوٚتتھ تام تہِ توبہٕ کٔرِو توبُک دروازٕ چھُ یلہٕ تھاوان اوٚتتھ تام ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ اوے ونو ژٕ کٔرزٮ۪م مغفرت کینٛہہ ما گژھی کم ژٕ کٔرزٮ۪م مغفرت کینٛہہ ما گژھی کم سٮ۪ٹھاہ وۄن مےٚ چانہِ رحمت چھم سٮ۪ٹھاہ وۄن مےٚ چانہِ رحمتٕچ چھم بیٚیہِ تہِ منگوس دپوس سہل سکرات کٔرزٮ۪م تھٲوزٮ۪م مِنت مغفرت کرکھ ژٕ ضروٗر انشاءاللہ مگر مرُن چھُنا ییٚلہِ مرنُک وق واتہِ دعا مونگ مرنہٕ وِزِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تراونہٕ وِزِ مونگ دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت مدد کر سا ربا موت کی سختی نش تو موت وز بے ہوش گسن نش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سخت گڑی سٹھا تکلیف گڑی اوے ہشنویک دعا اللہم اعنی علی سکرات الموت و غمرات الموت پروردگارا موت کی سختی وشی مدد منگن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ کاشر پڑھونس نات خانن سہل سک رات کرزم تھوزم منت بشارت رحمت چی از باغ جنت بشارت رحمت چی از باغ جنت قومن ان الذین قالوا ربنا اللہ یہ بشارت قومن یمو آز توبہ کور محت ام پت تھوخ دینس پہ استقامت ام پت ڈلد ایمان نش ام پت ڈلد رب العالمین سند دین نش ام پت روز ثابت قدم دینس پہ ثم استقاموا یمو آز وعد کور ام پت تراو ون زہ نماز ام پت تراو ون زہ تلاوت ام پت تراو ون زہ ذکر و اذکار ون روزو ہمیش با اخلاق ون روزو ہمیش با کردار ون روزو ہمیش با ادب ون روزو ہمیش با حیا ون روزو ہمیش با شرم یمو وعد کور پروردگارا ون کرہوی چانس دینس وفا پروردگارا اس تھوزی دینس پر ثابت قدم آمین یا رب العالمین ثم استقاموا
یم ون وعد کرت استقامت آین یمنی چھ بشارت تتنزل علیہم الملائکہ یمنی چھ نازل کرن ملائکت المقربین پروردگار کم سات ترین موقعن پہ اخ موقع چھ یوہی یل مرنک وقت واتہ ملک چھ یوان تم کیا چھ ونان اللہ تخافوا ولا تحزنوا اے مرن والے مرٹ خوف یم برونٹم مراحل چھ تم کری سہل تا آسان ذات پاک حضرت اللہ برونٹ چھ قبر برونٹ چھ محشر برونٹ چھ میزان برونٹ چھ پولیس صراط یمن تمام مراحلن مزدید تار پروردگار ربیت جماعت تار سانن والدین تار سانن اولادن تار سانن احباب و اقاربن تار آمین یا رب العالمین اللہ تخافوا ولا تحزنوا اے دینس روش کرن والو اے ایمانس روش کرن والو اے عباداتن پیٹ مستحکم کردار ہاون والو اے پنس اخلاقس روش کرن والو پنن اخلاق ہمیش محفوظ تھاون والو پنس کردارس روش کرن والو ولی عمر نبی چھو بشارت خاطر اس ملک سوزمی تہند خاطر ذات پاک حضرت اللہ اس کے چھو ون اللہ تخافوا ولا تحزنوا نرٹ جو تو برونٹ من مراحلن ہند خوف نرٹ جو تو غم یم تو پت کن ترائیو یم تو پت کن ترائیو تمن کریو رشت رفاقت پروردگار تہندن اولادن کر پنی یاری پروردگار رباز کر سانن اولادن یاری پروردگار آز کر بے روزگار نوجوانن رت روزگار آتا آز کر سون گوبر پنی دیر سے آز کر نڑ مدورن یاری آز کر تاجر پیشن یاری آز کر ملودم پیشن یاری آز کر نانگارن یاری آز کر عیال بارن یاری آز کر زینن والن یاری آز کر مینن والن یاری آز کر تولن والن یاری آز کر زمیندارن یاری آز کر تاجر پیشن یاری آمین یا رب العالمین اللہ تخافوا ولا تحزنوا مرٹو خوف مگسو غمگین بلکہ بوزو بشارت وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون اے دینس وفا کرن والو مرن وز بوزو بشارت تمی جنت یس تھی وعد شکرمت ذات پاک حضرت اللہ ربیت جماعتس کر جنت آتا جنت الفردوس اندر جائے آمین یہ ملک شوانن مرن وز نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ یہ ملک شوانن مرن والس اسی سے دنیا سندر تی دوس اسی سے آخرت سندر تی دوس اسی سے آخرت سندر تی دوس یل سے آخرت سندر واتخ یل سے جنت دی پروردگار سے کیا میلی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ تَچُ چانے خطر تی یہ چون پان یہ چون نفس یمچ خواہش کرے چون خواہش پور کرن وول جنت سندر پروردگار وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ یہ ژھاڑک کہ سوری تھائی حاضر ذات پاک حضرت اللہ یہ کم سن طرف چھی نزلم من غفور الرحیم اشیت مہمان نوازی از طرف حضرت اللہ مگر کر یہ آسیا 60 ورین ہن زندگی 40 ورین ہن زندگی 50 ورین ہن زندگی 70 ورین ہن زندگی اندر وفا کرمت دینس یہ شبک پیغام اس بنو یت اور وفادار اس بنو یت اور وفاشار اس بنو یت اور فرما بردار
اس بنو نیکی انجام دن ول امین یا رب العالمین سہل سک رات کرزم تھوزم منت بشارت رحمت چی از باغ جنت بشارت رحمت چی از باغ جنت ام پت نصیبہ کوثرو کرزم مدر آب نصیبہ کوثرو کرزم مدر آب وچھن خیر الورا باجمل اصحاب وچھن خیر الورا باجمل اصحاب ربا قبر اندر دتھم تار مگر ونچم میشر بتین وول ونچم میشر بتھ یہ اکوئی میل آسی آفتاب تھود پھین پہ تراوی کرور بد میل چھ آفتاب اس نش دور مگر یم سات میشر گز بپا آفتاب آسی اکوئی میل تھود راوی کرن بیان سلیم بن عامر سری پڑیو رضی اللہ تعالی فرمان واللہ ما ادری واللہ ما ادری بسو قسم ہویت ونن یہ میل چھا زمین ہن میل کن یہ میل چھو یم ستے سرم چھ لاگن یس یہ سرم سرنڈ چھ یوتا تف چھ زیچھر یت آسی آفتاب دور اللہ اکبر پتہ ویسے مسلمانو رب سندو بندو پتہ ویسے یوت اورخ یہ اورخ ویسے تل زمین سپتت ات پتہ کھسے زمینس گریک پتہ کھسے زمینس پتہ رٹی اورخ علا قدر اعمالہم یہ اورخ رٹی پنہ پنہ بد عملی مطابق یمس یہ بد عملی آس کانسی گوڑن تا کانسی رٹی اورخ کٹھن تا کانسی رٹی اورخ تنین تا کانسی رٹی اورخ گردنین تا کان آسی تیوت بد قسمت امی اورکچ لاکم کرس پروردگار امی اورکچ لاکم کرس پروردگار مگر اش زارا پار کرن نصیبہ کوثرو کرزم مدر آب یلی یہ حالت آسی ساری آسن منگن تریش 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 مگر فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی فرتکم علی الحود بسو پرارن رب سن یسن سوچ رب سند اجازت ست رب سند قدرت ست حوض کوثرس پہ بسو ایڈوانسس اندر پنس امتس پرارن حوض کوثرس پہ یس تپر گزرے تمس چاونائی پنہ دست مبارک ام حوض کوثر تریش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت ونن ول ونو دپن حوض کوثر مالکن کرنس عطا حوض کوثر مالکن کرنس عطا رب اسارن سی تریش چاون نا نبی اسارن سی تریش چاون نا نبی بی یلدی اسن اذن شفاعت ذوالجلال یلدی اسن اذن شفاعت ذوالجلال رب اس سارنی تلی یاد تھاون نا نبی
سارنی تیلی یاد تھاون نا نبی میانو امتیو بشیسو پرار حوض کوثر یس تپر گزرے تمس چاونائے وہ پنہ دست مبارک تریش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار یت جماعتس کرزی یہ سعادت عطا سانن والدینن کرزی یہ سعادت عطا ونن والن کرزی یہ سعادت عطا بودن والن کرزی یہ شرف عطا من شرب منہ فلم یزمو ابدا یمس خوش قسمتس حوض کوثر تریش گئی نصیب پتہ یتس کالس یہ میشر روزی کتس کالس روزی فرموخ سدوش کان مقدارہ 50,000 سنہ فرموخ سدوش تہندی گنتی مطابق 50,000 ورین برابر بہنک دین اجازت کنس پروردگار سارنی پہ کھڑا روز کازن دپہ بہ بہم پتھر کی آسن پتھر بہنک اجازت کی آسن آرام تراونک اجازت بیدار چھ روز گبرو امچی تیاری چھ شب گبرو امچی تیاری چھ روزداری گبرو امچی تیاری چھ قیام اللیل گبرو امچی تیاری چھ تلاوت کلام الہی گبرو امچی تیاری چھ صدقات و خیرات گبرو امچی تیاری چھ ذکر و اذکار گبرو امچی تیاری چھ صدق و خیرات گبرو امچی تیاری چھ شب بیداری امی دو گھس پنس سایس اندر جائے دن پروردگار ایت جماعتس کرزی پنس سایس اندر جائے سانن والدینن کرزی پنس سایس اندر جائے آمین یا رب العالمین غلط ہاشو گمت غلط ہاشو فاستغفرونی اغفر لکم ولی وہ آئی وئی منگیو معافی میانی دربار آج کرِ وہ ضرور مغفرت ذات پاک حضرت اللہ اخ نقط دویم نقط یا عبادی اے میانو بندو اے میانو لو ان اولکم و آخرکم اے میانو بندو تو اولین چھوا تو آخرین چھوا و انسکم و جنکم تو انسانن اندر چھوا تو جنیاتن اندر چھوا ام پت کیا کریو کام قامو فی سعید واحد تو آئی وہ کنی مادان اسمس تو آئی وہ کنی مادان اس اندر فسألونی ام پت کرو پنن سوال پیش پنن حاجات پیش پنن مسائل پیش رب سن دربار اس پوچھ اس آئے آز پنن مسائل یم تو مسئلہ چھو یم میں مسئلہ چھو یم ماجن چھ یم کورن چھ یم جوانن چھ یم بزرگن چھ یم اعتکاف کرن والن چھ یم ایسے سارنی حاجات تو آئے وہ اکسی مادان سندر پت گئی وہ جمع پت رائی وہ پنن مسئلہ رب سن دربار فآتیت کل واحد مسئلته بگوسیو مہربان میں کرو یس یہ حاجت تمس کرم روا ربا از کر سن حاجات روا ربا از کر سن حاجات روا ربا از کر سان مشکلات سالتا آسان پروردگار از کر سان کبیرہ گناہن مغفرت سانن صغیرہ گناہن مغفرت پروردگار از کر سانن بیمارن شفا از کر سانی بیماری دور پروردگار از کر سان کاہلی تو سستی دور پروردگار از کر سانن تمام لغزشن معاف تمام کوتاہین درگزر پروردگار از کر قرضدارن ہندس قرضس نخوت پروردگار از کر طلبہ کامیاب از کر طالبات کامیاب ربا یم شامل امتحان سپدم سان گوبر تم کرو کامیاب یم سان کوڑ سپزم تم کرو کامیاب آمین یا رب العالمین
یلہ بہ مہربان گژھو سارنی کرہو حاجاتن روائی ام پت ما نکس ذالک مما عندی وچھو بہ کوتاہ خزانہ وول تُہۍ کوٚت گٔژھِو اورٕ یور تُہۍ کیازِ منگِو اورٕ یور تُہۍ کیازِ جُکِو اورٕ یور تُہۍ کیازِ کٔرِو پنٕنۍ دور دوٗپ اورٕ یور پیش ؤلِو بہٕ ونہو بہٕ کوٗتاہ خزانہٕ وول ما نکس ذالک مما عندی یہ مےٚ نِش تتہِ گژھِ نہٕ ییٖژاہ تہِ کمی ییٚلہِ بہٕ اولین و آخرینن انسان و جنن ہن تمام حاجات کرناوا میانس خزانس گژھِ نہٕ ییٖژاہ تہِ کمی الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر ییٖژاہ انگج بڑراونہٕ سۭتۍ سمندر کس آبس کمی گژھان ممکن چھ تت گژھِ انگج بڑراونہٕ سۭتۍ کمی مگر ییٚلہِ بہٕ تُہنٛدۍ سٲری حاجات کرناوا میٲنِس خزانس گژھِ نہٕ ییٖژاہ تہِ کمی ییٖژاہ کمی تہِ گژھِ نہٕ میٲنِس خزانس لہذا بنِو میانہِ دربار منگن وٲلۍ لہذا بنِو میانہِ دربار جُکن وٲلۍ لہذا بنِو میانہِ دربار پنٕنۍ دست دراز کرن وٲلۍ اوے ییٚلہِ سیرت چھ پران انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین تمو ییٚلہِ دعا کٔر تمو کٔمۍ سٕنٛدِ دربار کوٚر رب فرماون سورہ مریم اندر ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا کر حظ بیان رب سنز رحمت یس تم کر پنس بندس یمس ناو زکریا علیہ السلام زکریا علیہ السلام یس پنن رحمت تھو شامل ذات پاک حضرت اللہ یل تم دعا کر کرن دعا اذ نادا ربہ نداء خفیا یل تم ژور یل تم چپکے چپکے یل تم آہستہ آہستہ یل تم کنی زن ناد منگ دعا کر در دربار حضرت اللہ کیا ونن دپن رب انی وحن العزم منی دپن ربا ارجی گئی کمزور ربا جسم گو کمزور اور واشتعل الراس شیبا ربا بجرن والنال ربا مس گو سفید ربا ریش گو سفید ربا کل آو برکت سوری مس گو سفید یت عمر مز اولاد منگن یہ باسن زنتے گران یہ باسن زنتے گران مگر میں چھے ومید ولم اکم بدعائک رب شقیا بشس نزا منگن پت گمت چانہ دربار نا امید میں یلتی مونگ میں سکرت مینس منگنس اجابت پروردگار آز کر سانس منگنس اجابت پروردگار آز کر سانن دعان اجابت پروردگار یم اس حاجات ہت آمد تم کرز روا یم اس غم تہم ہت آمد تم کرز دور سان پریشانی کرز دور آمین یا رب العالمین بجرس اندر منگن دعا کرس قبول پروردگار رب فرماون یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ ژے وونُت بہٕ چھُس نہٕ زاگومُت دعا کرنہٕ پتہٕ خٲلی نہ چھُس گوٚمُت نا اُمید زانٛہہ ییٚلہِ ژٕ امہِ پژھِ گوکھ منگن وول ولہٕ بہٕ رۄب چھُسے ونان یا زکریا اے زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ بوز اولاد سن بشارت یمس ناو تہ کوری اورے پروردگارن یحییٰ رب آز بے اولادن اولاد صالح آز بے اولادن اولاد سن نعمت پروردگار آز کوڑ منگن والن کوڑی ہنز نعمت
آز نیچی منگن والن نیچی سنز نعمت آمین یا رب العالمین لم نجعل له من قبل سمیا تیت اولاد کورمے عطا تیت اولاد کورمے عطا امہ ناوک چھن ونی کہین اولاد دنیا ہس کن سوزمت ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ اوی فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ وانتم موقنون بالاجابہ ژوٗرمہِ شبس منٛز یِنہٕ والو منگزیو پننس ربس منگزیو پننس مگر منگزیوس ییٚمہِ کردار منگزیوس ییٚمہِ گفتار منگزیوس ییٚمہِ رفتار منگزیوس ییٚمہِ نیت منگزیوس ییٚمہِ اعتقاد ادعو اللہ وانتم موقنون بالاجابہ منگزیوس مگر اعتقاد تھٲیزیو ضرور کر میون دعا قبول پروردگار یتنی یت پٲٹھۍ منگیوس ربا خوشی تہٕ کرم عطا خوشی تہٕ کرم رحم خوشی تہٕ کرم مغفرت دپزِ ضرور کر مےٚ مغفرت دپزِ ضرور کر مےٚ حاجاتن روٲیی کیازِ وعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن بوجھو سا میانو امتیو رب چھون تم سن دعا کرن قبول یس تمہ دل کر قبول یس غافل آس غافل دل گژھِ کرن دعا کی رب العالمین سن دربار حاضر دل گژھِ دعا کرن در دربار حضرت اللہ ات پور دعا کور ترین انہ گٹن اندر وقت یوتن اختتام گژھن مختصر کرو ات پور دعا کور ترین انہ گٹن اندر کم حض حضرت یونس پیغمبر علی نبینا علیہ الصلاۃ ترے انہ گٹ اس تہ واریاہ انہ گٹ یمن انہ گٹن اکوے ہیک نجات دتھ سہ گو ذات پاک حضرت اللہ اے سانہ انہ گٹ زانن والن ونکس اس روتلہ چٲنِس دربارس اندر پنن اتھ دراز چٲنِس دربارس اندر دعا منگوے چٲنِس دربارس اندر سٲیل بنتھ گداگر بنتھ بیچھوٕنۍ بنتھ چٲنِس دربارس اندر آمٕتۍ پژھِ سان وۄمید سان یقین سان رب فرماون ترٛےٚ انہِ گٔٹۍ آسہٕ یوٗنس پیغمبر علیہ السلامس اکھ ٲس سمندرٕچ انہِ گٔٹ بیٚیہِ ٲس گاڈِ ہٕنٛزِ شِکمٕچ انہِ گٔٹ بیٚیہِ ٲس دُنیٲیی انہِ گٔٹ یمن ترین انہِ گٹن اندر لویُن ناد فنادا فی الظلمات ہیچھناون رب کتھ پٲٹھۍ منگیو دعا فنادا فی الظلمات پس لوی مےٚ أمۍ بندن یمن انہِ گٹن منٛز ناد کتھ پٲٹھۍ اللہ الہ الا انت گۄڈٕ کٔرِن تعریٖف ذاتِ پاکِ حضرت اللہ اللہ الہ الا انت چھن کا معبود برحق سے بغیر سبحانک ژٕ پاک تہٕ منزہ ژٕ پاک تہٕ انی کنت من الظالمین ربا ژٕ نہٕ کٲنٛسہِ ظلم کرن وول مےٚ کوٚر پانے پننس پانس پٮ۪ٹھ ظلم بہٕ دراس چانہِ اجازت بغیر اوے پی میں یم لمحات وچھن اوے پی میں واتن گاڑی ہند شکمس تا بہ پراڑیوس نینوا بستی منز رب سندس اجازتس یل میں آثار عذاب وچھ بدراس آثار عذاب وچھتے امہ بستی اندر مگر پیغمبر آسن معمور من اللہ پیغمبر آسن من جانب اللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آسن توتام ہجرت کریں توتام جائے تراؤن یوتام نے اجازت دی ذات پاک حضرت اللہ یہ پراڑیو نے اجازت یہ دراو آثار عذاب وچھنے وزے یتھے یہ دراو نائی منز گو سوار
نائہ ہتن طوفان یون ملا یس اوس ناو چلاون وول تم دپک نائہ گو بوجھ زیادہ ارز سمندرس لائی کنس نت کنس قربانی دن ات آئی چیر تراؤن قرہ اندازی کرنے ات دراو یونس پیغمبر سن ناو علیہ الصلوۃ ملا وتھک کستام چھ گومت پنس مالکس ناراض کرن یونس پیغمبر ونس آج چھ مے گومت خطا آج چھ مے گومت سہو آج چھ بے گومت پنس مالکس ناراض کرن لہذا چھ مے یمہ نائہ مز وسن سمندرس گاڑ اس تھمز تیار بکائی ات سبھی ہون امانت چھ واتن وول یہ للنائزن پنہ شکمس اندر کتس کالس للنون اللہ تعالیٰ بہتر زانن کتس کالس رٹن پنہ شکمس اندر رب بہتر زانن رب فرماون لوکو یہ گو اخ معمولی سہ معاملہ یس پیش آو میانس بندے خاص یونس پیغمبر علیہ الصلوۃ تلا توy دیو آج ژوٗرمہِ شبس اندر نظر اس کۭژہن حکمن چھ عدولی کرمس اس کۭتہن آرڈرن چھ عدولی کرمس اس کۭتیاہ احکامات چھ نافرمانی منز پیش کرمت تلا آج دمو اس نظر پنس پانس یہ گو یونس پیغمبر سند حال علیہ الصلوۃ ام کریاو لمحہ بر پنن پان اجلتس مند پیش اللہ اکبر گاڑی ہند شکمس مز پیوس رودن اکس زیٹھس مدتس رب فرماون اگر نہ بنیاو گاڑی ہند شکمس اندر اعتراف کرن وول کیا کرن اعتراف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اگر میں اعتراف کرا میں کر پانے پانس پر ظلم للبس فی بطنہ الى یوم یبعثون گاڑی ہندی شکمس منز تھاوان یوتس تام دوبارہ کرا قبروں منز پنن بند کھڑا تو تام تھاوان گاڑی ہندی شکمس اندرے مگر یل دعا منگن میانہ دربار فاستجبنا لہو قبول کرس یہ دعا ذات پاک حضرت اللہ فرماون فاستجبنا لہو ونجیناہ من الغم دعا منگن تو قبول کرس ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ رب فرماون ونجیناہ من الغم میں دیتمس غم نش نجات دکھنا از یت جماعتس تہ نجات دکھنا از سانن والدینن تہ نجات دکھنا از عرب عجم مسلمانن نجات دکھنا از فلسطین کن مسلمانن نجات آمین یا رب العالمین رب فرماون وکذالک ننجی المؤمنین بشس یتھے پٲٹھۍ پنن مومن بندن ہمیشہ نجات دن وول یم شب آخری واقعہ کر بہ پیش محدث گزریومت یم امتک ناو چھس حسن بن سفیان ساری پڑھو رحمت اللہ حسن بن سفیان رحمت اللہ علیہ دپن بوسس مصرس من پڑھن شیخ الحدیث نش یہ شیخ الحدیث اس شاگردن ہند کھوناونک تو چوناونک تہ انتظام کر مگر حالت گئی ات مدرسس اک دو یژ مدرسس من یم پڑھن ول بچہ تمن پیو پھاکہ کشی ہن شکار گژھن 3 دہن چھن بچن میلن طلبہن میلن کہین استادن کرائی کوشش اور یور کینسا انچ امس میول نا ام ون ون 3 دہ بچن دپنس چارے چھن اس تاو چیر یمس طالب علم سن ناو نیر سہ نیر کشکول ہت بیچنہ سہ دہس انن بیچت شامن مدرس کن یمن شاگردن کھوناون تو چاون مشیت رب
یل چیر ترائخ ادراو ناو ام سند یمس ناو شو حسن بن سفیان ساری پڑھو رحمت اللہ امس دوپخ یہ گوی بان گس بیچ شام تامن کینسا بیچت یمی مدرس کن شاگردن دمو کھن چن مگر یہ گو ام سندس غارتس برعکس ام دوپ یہ اتھ پود کرمت ربن یم وتھن بے کنس نش تھد یہ زبان گمز ہمیش رب العالمین سن سناہ کرن بیان یمی زبان شبن بیس نش کنس پنن پان کرن سائل پیش ام کور وضو ام کور یہ گو مسجد اندر داخل ام لاج پڑھن زرکس نماز یل نماز لاج پڑھن ام پت کرن زیوٹ رکو زیوٹ سجود یہ سجدس اندر کرن کثرت دعا یہ ون سجدس مزے دعا کرنس مزے یپر آو شخصا اخ سٹھا خوش شکل سٹھا خوش پوشاک رت لباس لگت رت شکل صورت وول یہ ژاو مسجد مز یہ ونان مسجد مز اچن اچن لکن تہ مز کس گو حسن بن سفیان تہ مز کس گو حسن بن لکو کورس اشارہ ہو اس نماز پڑھن وول اس دعا کرنس مز آور اس سجد کرنس مز آور یہ گو حسن بن سفیان رحمت اللہ یتھی سلام پھر حسن بن سفیان ساری پڑھو رحمت اللہ یہ گو امس برونہ کن السلام علیکم ورحمت اللہ دپنس وعلیکم السلام ورحمت اللہ دپنس ژے چھکھ حسن بن سفیان دپنس آ بے چھس حسن بن سفیان رحمت اللہ دپنس بہ چھس بادشاہ سند الچی یس مصرس بادشاہ ابو العباس ترکی بہ چھس تم سند الچی گۄڈٕ بوز ژٕ بادشاہ سٕنٛدِ طرفہٕ سلام پتہٕ بوز ژٕ بادشاہ سٕنٛدِ طرفہٕ معٲفی پگاہ اگر رب سُنٛد یژھُن اوس پگاہ کرِ بنفسِ نفیس تۄہہِ سۭتۍ بادشاہ ملاقات ابو العباس ترکی یوتتھ تام سُہ پانہٕ یی توتتھ تام کٔرِو بادشاہ سُنٛد یہِ تحفہٕ قبوٗل یہ پرناون امس گۄژر اکھ ٹھیل اکھ اتھ منٛز چھِ آسان ہتھ یا 1,000 دینار یہ کریو تو توتام پنس مدرسس پہ خرچ یوتتھ تام ابو العباس ترکی مصرک بادشاہ بنفس نفیس تہ کن تشریف انہ حسن بن سفیان ووتھس تمس کتہ سان حالت معلوم دپنس بوز بادشاہ اس رات قیلولہ کرن دوپہر کھین چن پتہ آرام ترٲیِتھ امس آو اخ گُرۍ سوار اخ تیز رفتار سُے چھُ زن تہِ ہوہس منٛز وُڑان تٔمِس چھُ نیزٕ اتھس کٮ۪تھ سُہ چھُ امہِ نیزٕ سۭتۍ أمِس کٕس کِل دِوان کسس دِوان زیٖر دپان چھُ ژٕ کیُتھ بادشاہ ژےٚ چھے نا پتہٕے حسن بن سفیان تہٕ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن ساتھین ووت 3 دۄہ پھاکے کٔژ دۄہ پھاکے وۄتھ بادشاہ ٲسِتھ کر تہندِ کھیاوناونُک انتظام تہندِ چاوناونُک انتظام یہ گو ییٚلہِ أمۍ دعا کوٚر در دربارِ حضرت اللہ اوے ووٚن شیخ نور الدینن دوٚپُن سُے اوس سُے تہٕ سُے ہو آسی سُے سُے کٔرزِ ہے زو سُے ہا سٲری اندیش کاسی وحزو پایس پیتو پروردگارہ اشی ژوٗرمہِ شبس اندر حاضر اس تشی آمت پنن پنن حاجات ہتھ پنن پنن مسائل ہتھ پنن پنن مشکلات ہتھ پروردگارہ آز کر تمام مسلمانن ہند حاجات روا یوتتھ تامت دعا منگو توتام گژھن پرٛٮ۪تھ کُنہِ پورس اندر انتظامی ہک نفر کھڑا
تم کرن مسجد شریف خاطر چند جمع تم پت پڑھو باقی نماز بی کرو انشاءاللہ نماز وطر تی پیش بی چھتائی میں جمعہ دو عرض کرمت سائل اخچو تم سن خاطر کر انتظامیہ انشاءاللہ امی پت وطر پت انشاءاللہ تو ایسیت ملاقات پنن صدقہ پنن خیرات پنن زکاة بچی شو آپریشن کرن اگر نہ تمس آپریشن گژھِ تمس ہیک مشکلات گژھِتھ لہذا چھُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ تہٕ مےٚ پٮ۪ٹھ حق بنان أمس سٲیلس کرو مدد رب العالمین کر تہندین بیمارن تہِ شفا ون سُہ گوٚبُر کیٛاہ اچھا رۄبس کرو ظرفات یہ چھُ پنُن گوٚبُر أمس چھِ أچھن ہٕنٛز کمزوری پروردگارا أمس کر بینٲیی عطا پروردگارا أمس کر بینٲیی عطا پروردگارا أمس کر بینٲیی عطا پروردگارا یم تہ نابینا تمن کر بینٲیی عطا پروردگارا یمن تہ أچھن تکلیف تمن کر یہ تکلیف دور پروردگارا دل کر مریضن شفا باقی بیمارن تہ شفا پروردگارا باقی بیمارن تہ شفا پروردگارا اندر من مردن اندری شفا نبری من مردن نبری شفا پروردگارا سن روزداری کر قبول پروردگارا سن شب بیداری کر قبول پروردگارا سن قیام اللیل کر قبول پروردگارا سن رکوع کرن کر قبول سن سجد کرن کر قبول پروردگارا سن دعا منگن کر قبول پروردگارا سن صدقات و خیرات کر قبول پروردگارا سن صدقات و خیرات کر قبول پروردگارا سن زکات کر قبول پروردگارا سن سخاوت کر قبول پروردگارا سن تلاوت کلام الہی کر قبول پروردگارا سن تلاوت کرن کر قبول پروردگارا سن سحری کرن کر قبول پروردگارا سن افطاری کرن کر قبول پروردگارا اعتکاف والن ہند اعتکاف کر قبول این دعا کر ملت کے حق قبول این دعا کر ملت کے حق قبول پروردگارا یمن یم لغزش گئی تم کرو معاف اس یم لغزش گئی تم کر معاف پروردگارا اس لغزی تمن من یہ شب بیداری قبول یہ روزداری قبول یہ قیام اللیل قبول یہ منگ قبول پروردگارا بتقاض بشر یس روزداری اندر کمزوری روز سکر ز درگزر پروردگارا سکر ز درگزر پروردگارا آز کر ز ہمو نشادات آز کر ز غمو نشادات آز کر ز پریشانیو نشادات پروردگارا آز کر ز سارنی سانن مرحومن مغفرت سانن اسلافن مغفرت سانن مالن ماجن مغفرت پروردگارا یت انتظامی حسمت ونیک تام روات دواس یم گزریمت ونیک تام انتظامی ہک نفر پروردگارا تمن کر ز مغفرت پروردگارا یم اس گرن من گزریمت تمن کر ز مغفرت پروردگارا سانن احباب و اقاربن کر ز مغفرت پروردگارا سانن بزرگن کر ز مغفرت پروردگارا سانن جوانن کر ز مغفرت سانن قائدین کر ز مغفرت پروردگارا سانن لکٹن کر ز مغفرت سانن بڑن کر ز مغفرت پروردگارا یم زان حق تمن کر ز مغفرت یم نزان حق تمن کر ز مغفرت پروردگارا یم بے اولاد گزریمت تمن کر ز مغفرت پروردگارا یمن نکاح ناو ہن سم تمن کر ز مغفرت میت حاضرین کر ز مغفرت آز کر ز سن جویز حاجات روا آز کر ز سن جویز حاجات روا آز کر ز لاچارن لاچارگی دور آز کر ز بے بسن بے بسی دور آز کر ز پنس رحمت اندر جائے آز کر ز پنس مغفرت اندر جائے پروردگارا یمو سائلو نظران دیتمت ژٕ سارنی ہن زانن کمہ غرض خاطر کور یمو نظران پیش پروردگارا یمہ غرض دیتک سہ کر ز خاز پورہ پروردگارا سہ کر ز خاز پورہ یس حاجت چھک سہ کر ز روا یس حاجت چھک سہ کر ز روا پروردگارا یم بے روزگار چھ یمن کر ز رت روزگار عطا پروردگارا یم قرضدار چھ ہندس قرضس کر ز نخوت پروردگارا یم قرضدار چھ ہندس قرضس کر ز نخوت پروردگارا تاجر پیشن کر ز برکت ملازم پیشن کر ز برکت پروردگارا کوڑی مالن کر ز برکت بینی والن کر ز برکت پروردگارا عیال بارن کر ز برکت پروردگارا یم مز اتھت پراڑن نیک جوڑ کر ز خطا نیک جوڑ کر ز خطا سانن گبرن کر ز نیک جوڑ آتا سانن کوڑن کر ز نیک جوڑ آتا پروردگارا آز دیز تکالیفو نش نجات مصائبو نش نجات مشکلاتو نش نجات آز دیز اتھ شر نش نجات زبان ہن شر نش نجات آز دیز آسمانی آفاتو نش نجات زمینی آفاتو نش نجات پروردگارا آز کرز اس سارنی پنے ڈیر سیر
سانن فصلن کرز برکت سانس تجارتس کرز برکت سانن نڑی مدورن کرز برکت سانن نڑی مدورن کرز برکت پروردگارا آز کرز یت سرسی جماعت ساری حاجات روا اندر نبر ہر بن مستوراتن اندر مردن اندر نوجوانن اندر بزرگن اندر ونن والن اندر بودن والن اندر امام سب سان انتظامیہ سان دور دراز علاق کٹین والن سان یس یہ حاجت تستراوا یس یہ حاجت تستراوا یس یہ حاجت تستراوا پروردگارا آز کرزی یمن ہن تمام حاجات روا مین تمام حاجات روا عزیزی ہنز نایتار عزیزی ملت کی نایتار عزیزی ملت کی نایتار آز کرزک بینی وال کامیاب آز کرزک کوڑی مال کامیاب آز کرزک گبر مال کامیاب آز کرزک ساری مزور کامیاب آز کرزک ساری تجار کامیاب آز کرزک ساری طلباء کامیاب آز کرزک سارے طالبات کامیاب پروردگارا سان گزشت زندگی یس معصیت مند گزریمس نافرمانی مند گزریمس پروردگارا تم معصیت کرز دور سہ نافرمانی کرز دور آز کرز سانس نام اعمالس پن رحمت نزول پن مغفرت نزول آز کرز اس ماہ رمضان کی شفاعت امیدوار برکت امیدوار آز کرز سون ماہ رمضان قبول آز کرز سون ماہ رمضان قبول پروردگارا آز کرزی تی سوری عطا یمی کے سائل یمی کے ضرورت مند پروردگارا آز کرزی تی سوری عطا یمی کے سائل آز کرزی تی سوری عطا یمی کے ضرورت مند یہ روت منگون مشرب گسی تی کرزی پانے آتا تی کرزی پانے آتا تی کرزی پانے آتا یہ اس منکتام منگ ات کرزی درجے قبولیت ات کرزی درجے قبولیت پروردگارا سن دعا واتنائزی بدرجے اجابت سن دعا واتنائزی بدرجے اجابت پروردگارا حاجات زانن والے رب یمس یہ حاجت تمس کرز روا پروردگارا درگزر چھکسی کرن وول مغفرت چھکسی کرن وول پرد پوشی چھکسی کرن وول آز کرزی یت جماعت اس پرد پوشی آز کرزی سانین کوڑن پرد پوشی آز کرزی سانین گبرن پرد پوشی آز کرزی سارنی مسلمانن حل کل مشکل حل کل مشکل آز کرزی انزل برکہ آز کرزی برکتک نزول آز کرزی برکتک نزول آز کرزی خیرک نزول آز کرزی کامیابی آتا آز کرزی کامرانی آتا سکرات الموت کرزی سہل تا آسان ایمان اس کرزی رش اسلام اس کرزی رش اخلاق اس کرزی رش حیاء اس کرزی رش کردار اس کرزی رش یا جماعت اس کرزی رش عالمی اسلام اس کرزی رش اسلامی شعارن کرزی رش اسلامی علمہن کرزی رش اسلام سادن والن کرزی رش اسلامک ممد و مددگار یمن کرزی رش یا جماعت اس کرزی رش سہنس اہل و عیال اس کرزی رش یمو اس ذمہ دار ٹھہرمت ہر بن اندر نبر سری نگر پہ پلوام پہ بڑگام پہ اسلام آباد پہ بارہمولہ پہ یمو اس جموں کشمیر کیو مسلمانو ذمہ دار ٹھہرمت تمن سارنی سائلن ہند حاجات کرز روا سائلن ہند حاجات کرز روا حاضرن ہند حاجات کرز روا غائبین ہند حاجات کرز روا آز کرز روحانی بیمارن شفا جسمانی بیمارن شفا آز کرز سن تمام پریشانی دور ملتش پریشانی دور اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم سائر المسلمين ما قلت صحيا فمن الله وما اخطأت فهو مني ومن الشيطان الرجيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اچھا اس کرو نماز ادا ژور پج اس انشاءاللہ پڑھو بی ژور تم پت پڑھو وطر انشاءاللہ العزیز مسلمان کرن صف بندی ہند اہتمام زرکس نماز ادا کرنے پتہ تھیو تھی صفن منزی تشریف یمس سائل سن گزارش کر امس سائلس کرو تھی مکمل معاونت رب کرو پنس خیر برکت اندر جائے 2-4 منٹ لگن صف کرنس اگر کنس وضو آس کرن سہ کر توتھ تامت وضو رب